أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا سراجا وهاجا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi waja'alna sirajan wahaja. Abantu ngibenzele isibani. Siraj is a lamp. Wahaja, subhanallah, a blazing lamp. Isibani esivuthayo. Allah uthi the sun is burning, ilanga liyavutha ukuze akhanyisele mina nawe. Ngiyakuphindela futhi kubo bonke labo nkulunkulu labo bakhonzayo. UyiNazaretha, ukhonza uShembe, ukhonza uLhanyane, ukhonza uMndise, ukhonza iLokuzana, uyiJehovah's Witness, uLokuzana, uyiRoma, ukhonza uMaria ocebileyo, ukhonza amadlozi. Nanku umbuzo, uthi Allah ilanga isibani sakhe esivuthayo esikhanyisela wena. Kubo bonke labo nkulunkulu obakhonzayo, yini abayidalile? Ukhona yini odala ilanga kubo? Awuthi ngikufundise ngelanga ke ngoba ulazi. Ngalolu lwazi nyana oluncane umdala anginikeze lona ngelanga. Subhanallah. 1. Ubukhulu belanga likhulu kangakanani? Subhanallah. Lalela. Lo mhlaba lo esikuwo thina kunamanye ama-planets amakhulu ukudlula lo mhlaba lo esikuwo. Planet number 1 enkulu ongayiphinda 1000 times ukuthi kuphume lo mhlaba ibizwa ngeJupiter. Inkulu kunomhlaba, ungayiphinda umhlaba 1000 times ukuthi kuphume iJupiter. Bese kuba neplanet yesibili ebizwa ngeSaturn. Nayo futhi it bigger than umhlaba, planet Earth, 1000 times. Subhanallah. Bese kuba iplanet yesithathu ebizwa ngeNeptune. Ngithe ulwazi lami lifishane lincane. Nayo 1000 times comparing to the size of the planet Earth. Subhanallah. Bese kuziplanethi yesine abayibiza nge-Uranus. Enkulu nayo more than 1000 times ukudlula umhlaba. Subhanallah. Lalela. Wonke lama planethi la engikubalela wona. Waja'alna sirajan wahaja. Senzele abantu ilanga elivuthayo elibakhanyiselayo. Yonke lama planethi engikubalela wona compared to ilanga, subhanallah, 1.3 million. Wahlanganise wonke lama planethi ukuthi kuvele isize yelanga. Allahu Akbar. So Muhammad sallallahu alayhi wasallam unjingalwazi injulabuchopho uyasifundisa ngelanga. Uthi niyazi yini ukuthi ilanga malishona liyapi? Allahu Akbar. Niyazi yini ukuthi ilanga malishona liyapi? Uthi ilanga malishona liya ngaphansi kwesihlalo sobukhosi sika Allah. Lilinde bese liyecela lenza idua ku Allah ukuthi oh Allah ngivele yini futhi kusasa. Liyabuza ku Allah ukuthi oh Allah ngivele yini futhi kusasa. Njengoba sengisithele bengasangiboni ngivele yini futhi kusasa. Oh Allah athi uvele. Ingakho bese liyavela ngakusasa. Kuneyingilozi ezi-in charge ukuthi ilanga maliphume. Alivele liziphumele. There are angels who are in charge ukuthi ilanga maliphume manje. Subhanallah. Nazo lezo ingilozi aziliphumisi ilanga uAllah zingacelanga imvume kuAllah.
Subhanallah. Then lelo langa lelo, Allahu Akbar, uma ngabe liphuma kuthatha imzuzu ewu-8 namaseconds awu-20, 8 minutes 20 seconds ukuthi light, ukukhanya kwelanga kukhona ukufika la emhlabeni. I-distance yalo from ku-planet Earth, i-distance yelanga from ku-planet Earth 146.9 million meters away from ku-planet Earth, 93 million miles away from ku-planet Earth. Subhanallah, la ilaha illallah. Owakho uNkulunkulu lo mkhonzayo udaleni. Sengikutshelile mina owami ukuthi udala ilanga, ngakutshela ubukhulu balo ukuthi likhulu kangakanani. Subhanallah. U-Allah uthi lelo langa lelo kuyofika isikhathi la liyoshona khona, mali ngibuza ukuthi ngiphume ngithule ngaliphenduli. Ngaleso sikhathi ubusuku buyanda. Mali ngibuza ukuthi ngiphume ngingaliphenduli, ubusuku buyanda. Lingibuza ukuthi Allah ngaphuma ngingaliphenduli, ngayamukela idua yalo, ubusuku bande. Kuze kufika isikhathi la u-Allah atshela khona ilanga ukuthi usungaphuma manje. Ilanga bese litshela u-Allah ukuthi Allah angeke ngisakhona ukuphuma, sengihlala isikhathi eside, angijwayelanga lesikhathi lesi engisihlalile ngingaphumi, sengihlala ubusuku esengibuhlele sebubude kakhulu, ngeke ngisakhona ukuphuma la ngijwayele ukuphuma khona. Then u-Allah uzotshela ilanga ukuthi phuma la ushone khona, la kulula ngakhona phuma khona. Hatta tatlu ash-shamsa min maghribiha, kuyofika isikhathi lapho ilanga liyophuma khona la enzani, la lishone khona. Then ilanga liyophuma kuphi? Ku-Maghrib, e-west. Angithi manje liqhamuke e-east, liyophuma e-west la lishone khona. Subhanallah. The hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the day leyo nto leyo yenzeka, the doors of Tawbah, the door, iminyango yentethelelo iyobe isivaliwe. That will be the sign yokuthi iminyango yentethelelo iyobe isivaliwe. The doors of Tawbah, the doors of repentance iyobe isivaliwe. Ilanga leday laphuma la lishone khona. Bengisikela nje lijikayo mfowethu ukuthi wazi ukuthi leli langa leli lidalwe ubani, ubukhulu balo lingakanani, bese uyazibuza uyaziphendula ukuthi owakho umdala udaleni. Mawazi ukuthi umdala wakhe akadalanga lutho, thatha lento isikhathi sekhona uthi nje la ilaha illallah, akekho omunye umdali ngaphandle ka-Allah onelungelo lokukhonzwa. Muhammad Rasulullah, uMuhammad isithunywa sika Allah nesigqila sakhe sokugcina. Uzobunqobile emhlabeni, wanqoba ethuneni, wanqoba ngelanga lokwahlulela. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.